Damir Mužak. Znam da je igrao i Europa ligu. Damir Mužak. Finale Kupa UEFA. Ne znam. U zimu sam već dobio poziv od Šturma, od Austrije, da je hoću ići gore i otišao sam onda u Austriju. Naravno, Ilija Lončarević me prvo nije pustio, ali s obzirom da je on znao moju financijsku situaciju i kako je to sve bilo, rekao je mali odi zaradi si nešto. Čekaj, kako su iz Austrije i Šturma došli do tebe u Jugoheranici? Ja sam u tim momentima imao sreću što je Vrapče, znači 2 godine prije, igralo dosta utakmica sa Dinamom, drugom ekipom Dinama. A u drugoj ekipi Dinama se opet spletom okolnosti našao i Stjepan Devrić. I kad smo mi god igrali s njima, mi smo njih tu na Vrapču, neću reći šamarali, ali pobjeđivali smo Dinamo 2. U Maksimiru je to već bila druga priča tamo na Hitrec-Kacijanu. Međutim, Deverić je vidio da neko odskače, tu me je vjerovatno primijetio, poslije mi to rekao. I sad Šturm kak se borio za opstanak, taj prvi dio prvenstva, trebali su nekakvog jeftinog igrača. I nas su pitali Deverića i ovog Mihajla Petrovića, čuju li ima koji tam u Jugoslaviji da onak za nekakve novce može doći. I sad oni su predložili, prvo su predložili Mirza Golubica iz Banja Luke i Lepenjica, ja mislim da se... Lepenjica. Mislim da, ne znam da je on igrao isto negdje u Banja, ne znam, za njega ne znam, za Mirzu znam, jer smo poslije čak bili suigrači u Varteksu. I oni su njega, ali oni su bili jugoslavenski igrači prve lige, oni su i koštali 3 put više od mene, vjerovatno. I onda su ovi rekli da to ne mogu platiti. I onda veli Devrić, joj, sjetio sam se, ja ima jedan mali. I ima jedan mali Zagorje. Pa da, ima jedan mali telefon, ne znam, imao sam telefon, ali nikad nisam bil doma. Ko je onda bil doma, a nema mobitela. I jednom prilikom me je dobio, veli mali, pa ja te zovem već 20 dana. Pa rekao, gledaj, zovem je na večer kad sam doma. I tak se onda sve zakotrljalo i onda su oni pratili malo. Čekaj. Čekam. Zvao te i šta ti je rekao? Da sam zainteresiran da idem u Austriju od nogometu. Ja rekao, gle, pa meni je dobro... Čekaj, jesi šutel 1 minutu, 2, ne vjeruješ? Pa nisam, već sam bil iskusan, već sam ja uzeo lovu u Jugokeramici, kako sam za toga riješio. Dobio sam neku lovu, i kak se zove, onda on veli tak, kak mi je rekao, ili bih htio, sad normalno da me zagolicalo, ali budem ti se javio sutra malo. I sad normalno ja to malo sa ljudima oko sebe ispričao i ovo. I niš, zvali su opet, rekao sam Ili Lončareviću, i on veli, ma ne dolazi u obzir, vamo tamo, skoro sam se rasplakao. Ilija te nije pustio? Ne, prvo je bil tvrd, veli mi, mi imamo ambiciju, mi ćemo biti prvaci Hrvatske, normalno, mi smo sve živo osvojili. I sad odlazimo u igrač, pa gledajte, on je mene istavio i dobro sam igrao, stvarno smo, bil sam važan kotačić. Da, dobro, ajmo reći, nije skromno najbolji igrač. Dobro, to je drugi govori, mislim, to je poslije Ilija rekao i kad sam otišao, oni su na kraju završili 3. na tablici, ja mislim, ne znam koji su bili. U jednom intervjuu je rekao da je ostao Damir Mužek da bi bili prvaci. Ne znam koji je bil prvak, Hajduk ili ne znam koji je bil prvi, ne sjećam se. Ali bila je jako mala razlika, veli da mi je on ostao, bili bi prvaci, mislim, to je sad, drago mi je to čuti. Više nije Jugokeramika. Da, bio je Inker. Inker je onda bio. Prvo Inker, da. I ništa, onda normalno par puta sa Ilijom se nalazite i molite i prosite i tak se tam vrte razgovori i srećom Ilija onda na kraju kad je vidio da nema šanse, nema šanse, ne bi sigurno pauzirao, jer tad više to ne možete pauzirati, to je gotovo. Tvrdoglavost igrao bi dalje, jer sam dobio novce, ja sam to sve njima vratio, kaj sam dobio i tak da, to je prvi transfer. Ja mislim da je to prvi transfer, kako bi rekao, da je izašao iz Hrvatske. Znači, raspala se Jugoslavija, iz Nove Hrvatske, ja sam dobio papire, 10.1. Znači, preko Zagrebačkog nogometnog saveza ili Hrvatskog nogometnog saveza, da me se registrira u Austriji. To nigde nije još bilo ni objavljeno, ni ovo, ne znam zašto, vjerovatno nisam nekakva velika manga da to bude, ali to je interesantno. Čekaj, ti si im lupio cifru ili su ti oni ponudili? Ma prvo su oni ponudili, ali normalno kad ti oni ponude, sretan si s tim što je i ja sam pristao. Njima jeftino, a tebi je to izgledalo? Pa meni je to, ne znam, moj tata je imao, koliko je on imao 100 maraka plaću. Ja sam imao
ne mogu vam uopće reći, to je nezamislivo uopće. Ja njemu nisam siromaku smio ni reći koliko bom imao novaca. Da se ne prehiti. Ma nije me nikad ni pitala, ali bilo mi sramo, mislim, žao mi je bilo to reći zbog toga što on radi, ujutro se diže u 5 sati, ide raditi u 4:30 na vlak, na žitnjak koji je radilo ono u skladištu, di ćeš mu reći, nego jednostavno moraš mu omogućiti neke stvari da mu bude lakše, eto, mislim, to je... Ti si to sve ali sam to sve dogovorili, to smo sve dogovorili na 6 mjeseci. Jer oni nisu I sve bez menadžera, sve će sam predlagati. Ma kakav menadžer, ništa. Menadžera nema. Je li bilo onda nekih menadžera u tom? Ma bilo, išao je samo Zlatko Ptičar, išao s menom da mi ono pravi društvo, da oni misle da je to menadžer. On je bilo onak čovjek koji išao s menom, znači tak si mogao i ti s menom ići, ali ti nisi imao dosta godina, nisi imao ni putovnicu. On je u metro otišao. Da. I tako da smo, kak se zove, to riješili, samo oni su mi to dali, te novce i to sve, kad smo mi dali Interu, to je prvi transfer koji je Inter napravio. Koliko je Inter dobio novaca? A sad ne sjećam se, bilo je dosta novaca, to je bilo, o tom se ne priča. Nije to bilo sad, ne znam, milioni i bomboni, ali bilo je dosta novaca. Ali je bilo samo dogovoreno na 6 mjeseci. Kaj mene ono malo brinulo, jer, kak se zove, idete 6 mjeseci, kaj bo bilo nakon 6 mjeseci. Ako ne zadovoljiš da te spenaliraju. A oni su isto to napravili zbog toga kaj me nisu poznali. Misli su, gled, ne idemo sad dati ne znam koliko novaca. I tako da je onda priča će ići dalje, pa će biti interesantno. Dobro, koga si zatekao gore? Deverića i Mihala Petrovića. Oni su već igrali. Da. I opet sreća, prva utakmica smo igrali i ja sam zabio gol. Mislim, moram se hvaliti sada. Čekaj, to je ova slika na ogradi. Ne, to je već prvenstvo, ali prijateljska. Znači, pripreme prođu, Bate Lojpez, tam smo bili na pripremama i igramo prvu prijateljsku utakmicu i ja zabijem gol, ako se sjećaju, to se sjećaju samo stariji, kakav je Maradona zabio Zvezdi u Beogradu. Znači, uđem sa strane i dođem na 20 metara, golman na 5 metara, ja potkopam i lopta pre golmana. Drugi dan došao novi Božo Bakota, čarobnjak iz Hrvatske. Mislim, ja to nisam znao, to mi je današnja supruga. Odmah križa i na 6 mjeseci i ovo ima 2 godine. To ne možeš vjerovat kakav gol. Kaj hoću reći, ja sam ga slučajno zabio. Bio je snijeg, prvi mjesec, igramo tu utakmicu i kaljuže su, snjegić, ja prolazim i sad sam ja htio udariti svom snagom po golu. I kak je lopta skočila, tak sam ja nju udarila, ona je u tak finom luku došla da je prešla preko ovog. Majstorski. Ja sam se malo pravio važan, kao to sam htio, ne. Čekaj, pa kad ne pričaju u nogometu da je fulana lopta najjača lopta. Evo, meni je bila fulana jedna odskočna daska i jedan fantastičan, to je prva utakmica, fantastičan ulaz u sve to. Di onda sve krenulo, samo ti ide dobro, jer svi te hvale, svi ti je, odmah si dobar, znači više nemaju sumnje u tebe, znači meni je super krenulo. I normalno, išlo je prvenstvo, evo sad ima tih slika po ogradi gdje sam zabio i puno više asistirao, tako da je to bilo fantastično i naravno sad dolazi... Čekaj, znači u Šturmu si se zadržao? Tih 6 mjeseci i onda još godinu dana. Znači 1,5 godina si bio u Šturmu. Da. I sad dolazi 5. mjesec, meni ugovor ističe i sad... Godina? Kad sam došao, to je 92. Ne, 92. Da, 91. smo priznati, 15.1. Hrvatska priznata. Da. I sad ti 6 mjeseci, 92. 96 mjeseci igram fantastično i sad oni hoće produžiti ugovor. Ali ja nemam menadžera, nemam nikoga. A znaš da bi te trebalo neki izvući iz toga? I meni govore Deverić i Mihajlo Petrović mi govore, gle mali sad moraš uzeti pa igraš čudo, ostavio si nas u ligi, sad samo bubaj. I oni mi vele koliko ja trebam to reći, kako da ja to velim, ne znam njemački, ja najni calen bite. I srećom moja supruga, tad je bila cura, ona Sandra, sadašnja supruga Sandra. Da. Ona zna njemački jer je rođena u Švicarskoj, tu je se vratila kad se krenula u školu i sad ona je meni kao menadžer. Mislim, nije mi menadžer, nego ide s menom na razgovor. Ide predsjednik, direktor i trener. I mi na razgovoru. I ti i Sandra? I Sandra i ja, ona sirota, ona imala 21 godinu, ja 25 koliko. I mi dođemo kod 2 bokčeka, večera, mi jedemo, i sad počnu razgovori o ciframa, o novcima, I ja znam da treba neke još ispod stola.
Schwarzegeld. A da, ali ne znam što reći, kako boš sad znaš. Ja Sandra, daj reci ovo. Veli ona, pa kak da velim? Ma reci samo ovo. I ona govori, sirota. Ja kad se sjetimo, kad pričamo nekom, to je cirkus, to je smijeh, ali to je tak bilo. I ovo ja rekao, reci im i, kak da velim, onda ona veli, und, i, kao und je i. I oni se prave kao, ne znaju oni o tome niš, da. I niš, drugi dan smo još jedan put išli, i smo predsjednik je poludil, mislili da bude me zeznu, da nema toga, ne. Ovi su mi rekli da toga ima. Ja sam bil uporan, und i und je... I und Schwarzegeld. Ispad je super, kak se zove, i to se stavilo u ugovor i sve, i tak na kraju je ispalo da mi je Sandra bila najbolji menadžer. Da. I nije puno koštala. Skoro pa niš. Skoro pa niš. Pa da, oni su platili večeru, vjerojatno. Da. Ali se ugovor napravio na papiru A4. Sa štambiljom. Da, poslije su oni to sad stavili, ali meni je taj ugovor bio dovoljan. Poslije smo imali čak nekakvu, jer sam ja za 6 mjeseci, toliko sam dobro igrao, da me već Oto Barić traži za Salzburg. Ali me oni ne puste nakon 6 mjeseci. Jer veli, ne moguće, mi smo s tobom imamo ugovor i sve ok. Ja sam još onda odigrao i drugi 6 mjeseci, godinu dana, i nakon godinu dana Oto je inzistirao i onda me Salzburg kupio, jer... Oto Barić je bio u Salzburgu. Oto Barić u Salzburgu, Oto se već 2 godine bori da bude prvak sa Salzburgom i ne može biti... Bio je malo čudno natjecanje, sistem natjecanja, jer se na pola sezone prepolovili su se bodovi i on je svake sezone imao više bodova, ali bio neki sistem da ako imaš neparan broj ideš na manje. Onda su ga to riknuli. Da, i za taj uvijek mu 1 bod, 2 godine mu 1 bod falio da bude prvak, i onda je on nakon godinu dana, u zimu me nisu pustili, bilo valjda premalo novaca u igri, i onda u ljeto je, Oto rekao, gledajte, u zimu ga niste, sad sve ke vi velite sve može, i ja sam u Salzburgu završio sa ova 2 igrača koji imate na slici, koje ćete prikazati. Danas je jedan renomirani trener Adi Hiter, oni i Petar Artner, reprezentativci Austrije, su došli, i ja, igrač tu s kvarta s Vrapča. Čekaj, to je znači 92. godina? Ne, to je već 93. Ljeto 93. 92. sam cijelu onda odigrao još u Šturmu tih godinu dana, ne. I dobro, Salzburg, uspomeni Salzburga. Tu ti se ostvaraju snovi. Ovo mi je bilo super u Šturmu, isto stadioni puni, ali dobro, to je bilo 10.000 ljudi i ovo, sve lijepo, ali dođete u Salzburg i već igrate kup UEFA. Je bilo kojeg igrača tu sa naših prostora onda gore u Salzburgu? U Salzburgu bio je Nikola Jurčević. U to vrijeme? Da, ali u to vrijeme, gledajte, u to vrijeme su mogla samo 2 igrača igrati, strana igrača u klubu. A takav je zakon? Da, nije bilo da igra 10 igrača, 2 igrača. A ja sam prvi igrač, čini mi se da sam prvi igrač koji je u Austriji ko stranac mijenjao klub. Jer sam išao iz Šturma u Salzburg. Tak su se lijepili neke stvari oko mene. I tu je naravno Oto odigrao pokojni veliku ulogu, jer ono me je htio, inzistirao, tu je dolazio čak u restoran. Znali ste anegdote njegove iz restorana, da ih ne pripričavamo. I on je rekao, gle mali, ti moraš doći bit ćeš tam glavni igrač, ja ću sve posložiti oko tebe, vamo tamo, i na kraju sam otišao i europske utakmice smo igrali, znači ušli smo u finale Kupa UEFA i šta je još važnije za Salzburg, danas Red Bull, osvojili smo prvo prvenstvo. Znači maksimalno sam se iskoristio u Salzburgu. Da, to smo zaboravili reći, to je nekad bio Casino Salzburg, a sad je Red Bull Salzburg. Kako dugo si se zadržao u Salzburgu? Nažalost imao sam povredu jednu koja me izbacila, znači zadnja utakmica protiv Sportinga, to je 3. kolo Kupa UEFA, 7.12. Znači gotovo je sve, žena trudna, treba roditi svaki čas i igramo utakmicu sa Sportingom, prvo smo izgubili 2-0 u Lisabonu, igramo u Salzburgu, minus 7-8 je bilo, to se sjećam, i Luis Figo, ne znam koga pozna. Ma nije neki igrač da igrali u Realu, u Barceloni i u Interu. Vjerojatno malo od njih. Da. On je igrao u Sportingu i igrao je Sporting, imao strašnu ekipu. Balakov koji je bio trener Hajduka, Sporting,
igrali su onaj Kostadinov, čudo od ekipe, tad su oni dominirali u portugalskoj ligi. I igramo u Salzburgu, naravno njima je bilo nezamislivo igrati po ledu i moglo se igrati. I ne znam koja je minuta, 30. minuta, Luis Figo mi je ruku slomio. Luis Figo ti je ruku slomio? Da, imam još ožiljak dan danas. Pa si ga tužio? Nisam znao da sam Zagorec, inače bi ga tužio. Nije bilo je u duelu, nehotično i nazvao je on poslije bolnicu, ispričao se, zaželio mi sve dobro. Ne osobno, nego preko kluba i preko telegrama. Pa šta mi se rekao da se ispriča sa nekoliko nula? On je poslije postao igrač. Da sam ja znao da bi bio ja bolji malo s njim. Međutim, to je tako išlo u životu. I onda su doveli te polusezone, mi se čini da se onda, mogao si imati 3 igrača i doveo Oto još jednog Brazilca, ali su samo 2 mogla igrati. I onda u prvih 11? U prvih 11, da, mogao se biti na klupi, ali ako je on izlazio, mogao i ući onda drugi. I tako da sam se ja onda borio s tim Brazilcem dosta, Jura je bio neprikosnoven, Jurčević, on je igrao strašnu sezonu. I tako ja sam zabio jedan odlučujući gol za Salzburg kad smo postali prvaci. Na kraju smo imali 5-6 bodova prednosti, a to je bilo na 3 kola prije kraja i onda ti je to drago da je tvoj gol baš odlučio. I nažalost sljedeće godine je bila Champions League, ali onda su... Čekaj, finale to smo se samo malo dotakli toga. A dobro, to je ostvarenje snova. Dječačkih? Pa da, tih evropskih utakmica. I ne samo dječačkih. Tih evropskih utakmica da igraš Europu i gledao si na televiziju, ne znam, prije nekad je bila sportska srijeda, kad su igrali se jednu utakmicu, gledaš lige prvaka i sad si sudionik nečega sličnog, u biti na početku prvog kola Kupa UEFA, onda kak je to sve krenulo, kak se je sve odvijalo, kad vi vidite da dolazite prema završnici nečega velikog, kad ste gledali, sanjali, ne znam šta, onda ne znam, puni ste emocija i sreće i oduševljenja i znate da vas prijatelji gledaju na televiziji, kad ste vi nekad gledali, kupovao sam si sredom čip i čips i Coca-Colu da bi gledao utakmicu, sad znate da to neko drugi radi i gleda vas, pa nema ponosnijeg i sretnijeg čovjeka. Gdje se igralo finale? Igrali su se 2 utakmice, tad se još igralo, mislim da je još te sezone samo da su se igrali 2 utakmice. Prva u Beču, jer mi jesmo iz Salzburga bili, ali naš stadion imao 15.000 ljudi, to je bilo premalo. Mi smo već četvrtfinale i polufinale igrali u Beču, na Prateru gdje stane 50.000, tako da smo igrali... Pun stadion? Pun ko čep, mislim to je nemoguće šta je bilo to vrijeme u Salzburgu. Glupo je reći da smo mi bili ko neke rock'n'roll zvijezde. To je nešto nevjerovatno, to nije veliki grad, to je biti turistički grad. Ali sport i ovo što smo mi napravili te sezone, znači borili smo se za prvo mjesto, igrate finale Kupa UEFA. Čekaj, jesmo rekli protivnika? Protivnik Inter iz Milana. Inter iz Milana je branio Berti Bergkamp, Jonk, Nizozemac, imali su isto 2 Nizozemca, Bergkampa i Jonka, od njega imam i dres, zamijenio sam, koji je još bio ne mogu se više sjetiti tih svih imena, to je mislim ekipa, pa mislim, ne možete uopće to zamisliti protiv koga igrate. Jurčević i ja se sjećam... Dobro, znamo kada je talijanska liga. Da, Jurčević, pogotovo to vrijeme. Ja se sjećam Jurčević i ja kad smo vidjeli Bergkampa, mi smo rekli, gledaj kak je ovo zgodan. Pa ovo je ko onaj Barbeka Ken. Ovo je ko Ken, gledaj kak je zgodan, kak je on počešljan. Izlazite van sa njima prije utakmice, a oni Muž zdravča. A oni kak se zove mirišu zalizani s onim gelom. To je da su talijanske ekipe. Pa da, ali gledaš, ja sam gledao ko da sam na nekom drugom planetu. Nevjerovatna neka stvar. Sve gledaš oko sebe. Tako da je čudo jedno. Čekaj, znači prva utakmica Prater Beč,
Prater, Beč, Jurčević nažalost nije mogao igrati prvu utakmicu, on je imao kartone, a ja sam igrao i opet sam prvi igrač koji je igrao samostalne Hrvatske. Mislim čak da je Bokšić igrao prije finale. On je u Laciju bio. Ne, on je bio u Marseju. Ja ne znam je li Marsej igrao finale Kupa prvaka. A ne znam, sad više se ne sjećam. Ali isto među prvima, ajde, da ne budem prvi k vragu, prvo, drugo mjesto. Ali interesantno podatak. A druga utakmica, rezultat 0-1 za goste. Pobjedili niste sreće imali? Ne, iskreno, mi smo imali dosta sreće dok smo došli do finala, znači pobjedili smo Frankfurt u četvrtfinalu i u polufinalu Karlsruhe, imali smo sreće, šta reći, prvi put su Austrijanci dobili Njemce, to je isto podatak čudan, mislim ne čudan, nego senzacionalan bio tada, jer su rekli da konačno je Austrija postala nacija. Su komentirali austrijske novine i njemačke, ne znam... Kad ste Švabe pobjedili. Da, znači nikad u povijesti, znači od ne znam koje godine, nikad nisu pobjedili, izbacili, nisu Njemce izbacili, tako da je mala Austrija napravila čudo tada. Dobro, i znači tjedan dana ili 2 tjedna poslije? Mislim 2 tjedna poslije. San Siro. San Siro, dođete na San Siro, imao si prilike i ti isto biti, ne na toj utakmici, ali godinu dana, 2 kasnije isto protiv Intera. Si bio moj gost na utakmici, isto protiv Intera, ali i u GAK. I ovo na Interu, rekord stadiona je bio tada, ne znam, 80.274, šalim se, rekord stadiona je bio i to kad izađete van, znači bili smo igrali pred 50 maksimalno, 80 i nešto tisuća ljudi. I zatvoren stadion? Ne znam. Tri put jači doživljaj? Nešto nevjerojatno. I oni su pripremili koreografiju i ovo. Mi kad smo izlazili van, ja sam bio na klupi. Iskreno, bio sam na klupi, izlazim van, a kad su oni zasuli teren sa onim papirićima, konfetama. Tu ja sam mislio da počeo snijeg padat, ne znaš kaj je ono. Mislim, nešto nevjerojatno. I sad si zamislite ove danas kak igraju ili onda koje stalno igra takve utakmice. Talijani su igrali svaku nedjelju takvu utakmicu. Tako da to je jedan doživljaj koji sam poslije prepričavao i tu po kvartu i još dan danas kad se ovak nađemo, kad si malo nešto prigricnemo pa onda znamo pričat, neću reći da popijemo. I onda je to smijeha i anegdota koliko hoćete. Znači kako je to doživjeti i umrijeti? Pa dobro, doživjeti, nema da umremo, nije lijepo baš, da, ali dobro, ja čekam da umrem, kako se zove, da vidim taj sprovod, kad smo pričali, interesira me. Aha, Veđevski je to obećali je, sad ja ne znam, rekao sam nemoj slučajno umreti prije mene, tako da budemo morali doživjeti veliku starost. Dobro, kaj bi još bitno spomenuli sad te utakmice osim rezultata? Mada nismo ni rezultati još spomenuli. Pa da, opet je bilo 1-0 za njih i u Milanu. Znači nismo međutim, mi smo tu drugu utakmicu bili, neću reći bolji, ali smo bili ravnopravni za razliku od prve. Bili smo dosta ravnopravni i kod 0-0 smo imali jednu situaciju koja se još dan danas vrti. Neću reći da je gol, jer nemoguće reći da je gol, nije bilo toliko kamera i ovo. Lopta je ovaj baš Brazilac koji je igrao umjesto mene, pucao je, pogodio jednu stativu, branio je Zenga, ja mislim. Lopta je iza njega od te stative išla u drugu stativu. Neki kažu ima nekakva slika da je ona prešla gol liniju, ali ja to ne vjerujem jer nemoguće da je takvu rotaciju imala, da je išla slika na vara, je li išla lopta po zraku, tako da... Da je ušla iza linije pa se vratila na drugu stativu. Nemoguće, jer slika... A fizika je, ko zna? Ne, a slika je prikazana, lopta je u zraku, znači linija je dole, tako da slika može optički varati da je kao da je lopta, ali nije, vjerovatno jer bi vidio pomoćni sudac. Imali smo još jednu šansu, nije to iskorišteno i na kraju su oni zabili još jedan gol i gotovo je bilo. Ti si ušao? Nisam uopće ušao, nažalost. Ali bio sam sudionik, mogu reći. Da, pa igrao si... Da, igrao sam u Beču, da. Dobro, to je za sad vrhunac tvoje karijere, vjerojatno i ostao, jel? Pa da, nema. Još samo Liga prvaka ima više. Samo Liga prvaka. Te godine, sjećam se, igrali smo mi finale Kupa UEFA i bili smo u hotelu u Milanu, a Zvone Boban je došao kod nas u sobu, oni su igrali, Milan je igrao sa Barcelonom
u Grčkoj, u Ateni, 4-0 su pobjedili. I te godine je Boban osvojio Ligu prvaka, a nažalost mi nismo osvojili Ligu UEFA. I završilo je finale. Kako si se dugo još zadržao u Salzburgu? Ne, gotovo, ugovor nismo produžili jer su oni onda, naravno, ide Liga prvaka, onda morate puno više investirati u ekipu, kupili su se opet igrači, novi igrači i to tako onda krenulo, išlo je nekako, mislim ja nisam bio ljut, žalostan jer jednostavno takav je život nogometaša, sportaša koji imaju ugovor na godinu dana, nije se poklopilo. Ta ozljeda me izbacila sigurno iz jednog ritma, kad sam igrao vrlo dobro na kraju, Oto Barić inzistirao na meni i zahvaljujući pod navodnicima i meni smo i osvojili to prvenstvo i stvarno sam imao dobre igre. I ugovor je istekao i išli smo dalje. Već si imao neki drugi klub ili? Pa nisam imao ništa, nažalost morao sam se vratiti u Hrvatsku jer nisam imao menadžera, ono što smo i pričali prije, nisam imao menadžera, vratio sam se opet Ilija Lončarević on je postao trener Zagreba, rekao je gle ajde dođi kod mene pa dok nešto ne nađe, dok ti se nešto ne ukaže vani. Tak sam ja vratio se u Zagreb i... Koja je to godina? 94. ljeto. I u Zagrebu bio, 7 kola. Ko je bio u Zagrebu onda? Bio je Giovanni Rosso, Niko Čeko, Mario Čizmek, Sopić, oni su bili mladi, ja znam da sam ja vozio Sopića, Regvara, koji je bio iz Ganica, Harmat, ja mislim, i Harmata maloga, oni su bili juniori, onda sam ih ja vozio svaki dan na trening iz treninga ovoga u Rudeša, ovoga u Ganica, Regija tu na Vrapče, tako da... Bila je mlada ekipa, jer se dosta ekipa rasipala, onda je opet to Ilija počeo slagati. Prva liga? Da. Mene pozvao. Sezonu prije Zagreb je skoro bio prvak, oni su zadnje kolo od Hajduka, ja mislim, izgubili, Vulić je zabio gol s centra. I Hajduk je bio prvak, nije bio Zagreb, onda se Zagreb raspao. Igrački su otišli, bio je Bičanić, mislim da je bio, nemate me sad držati za reći, Žitnjak je branio i ona generacija, oni su svi otišli, onda je Ilija slagao novu ekipu. Tu sam bio, 6-7-8 kola i onda su me zvali iz GAK, predsjednik GAK. Kako su oni došli do tebe sad? Sad oni su druga liga. A s obzirom da sam... oni su bili druga liga? Da, druga liga i htjeli su ići u prvu ligu. Nisu dobro krenuli i normalno traže igrača. Isto da nije skupa da je dobar, a? Pa sada isto da nije skupa, čak da iskreno ni ne znam da li me neko tam preporučio, više se ne sjećam, samo znam da je predsjednik bio Fišel, jedan političar, on je mene već simpatizirao dok sam još u Šturmu igrao one godinu i prvo smo znali igrat i onda je on, ne znam kako je sad to završio, da vam budem iskren kako je to počelo sve i odmah sam otišao, odmah se dogovorili za 5 minuta i tamo sam proveo... Ti i Sandra opet ili ovaj put sam? Opet Sandra i ja, ne, bez Sandre ništa, Sandra je čudo, ona je drži 3 kuta u kući, a u 3,5, ja ona pola ja drži. Ja bih rekao 4. A dobro, ajde. Da. Dobro? Da, i to je isto, te isto godine su mi bile super, to 2,5. Grad 2 sata vožnje od Zagreba. Bili ste gore puno puta, tako da sve znate. Ne može biti bolje. Kad nekom preporučite da ide igrat, ode igrati u grad, ne mreš bolje. Doma. Plaćaju te, doma si, svaki vikend, meni je bilo čudo, super. Koga si našao gore? U tom klubu je bio u tom momentu, isto su još uvijek mogla igrati samo dvojica, bio je Aleš Čeh. Slovenac, on je bio, bio. Da, a godinu prije ili pola godine prije je bio i Matija Škek. On je otišao isto bio. On je prekinuo karijeru, on je bio u GAK. Da, on je bio u GAK. On je igrao, da. Pa s njim sam igrao, kad smo igrali Šturm GAK, ja sam bio u Šturmu, onda su bili dueli. On je bio zadnji libero igrao, zadnjih igrača, bio je jak, Tukelj je dosta, tako da. Ali sam ja bil vražičak iz Vrapča, pa me nije moglo stići. I tako. Ali čekaj, u jednom momentu u GAK-u, ja se sjećam, bilo je jedno 10-ak igrača sa područja bivše Jugoslavije. Kako su vas zvali? Da, Jugomafija. Jugoslaviše mafija. Jugoslaviše mafija, to je bilo, nije nas toliko bilo. Bilo nas je 6-7. Mislim da nas nije bilo više.
Čekaj, iz Hrvatske je bio Vuk, Bio je Brnas, Vuković, Brnas i ja. Bio je Čeh, Slovenac, bio je Aleš, Čeh Slovenac, Rajković Srbin. neki Ani. Aničić je bio, Bilje Radović iz Beča, Kulović 8. Je 8 nas je bilo. Dobro, ali sad gledajte, ovaj Aničić je bio rođen u Njemačkoj. Čeh je Slovenac. Radović je bio i Kulović su bili Austrijanci, ali su imali naše korijene. Tako da onda se već moglo, 97. ja mislim da se 96. su pustili da možeš imati više stranaca i onda je to počelo. Onda to više, iskreno, onda su već svi mogli igrati ko je htio u Austriji. Ovi Austrijanci su morali hrvatski i srpski učiti da bi mogli razgovarati. Pa nije, kakva je svačionica bila, pa dobro, a ne i njemački. Da. Pa i tak je i bilo, nažalost, ja sam tu najviše zakazao, jer stalno sam se družio s ovim našima, tako da nisam ni njemački Uopće imao potrebe učiti njemački. Jesam, znao sam se sporazumijevati ovo, ali danas iz današnje perspektive sam ispal bedak, evo. Zagorski bedak sam ispal, jer nisam si naučio jezik kak sam ga trebao naučiti. A živi u Austriji? A živio sam 6 godina, a ja sam ga naučio da se mogu sporazumijevati. Danke Deutschland. Da. Čekaj, znači u GAK-u si zadržao koliko godina? 3 godine. 3 godine. I tu su bili sa Šturmom, derbi strašni. Pa dobro, da, to je stalno su bili, to je sa derbi sa Šturmom, to je GAK slovi kao nekakav gospodski klub, a Šturm radnički. I to su strašni, to je derbi, mene su uzeli na zub, normalno ja sam otišao u Salzburg, ali ako igrate za Šturm, po nekakvom njihovom pravilu više ne smiješ igrati za GAK, u jednom klubu si i to je to. Međutim, ja sam se poslije vratio u GAK i to je bilo, to me nisu mogli oprostiti još dan danas, neka znam ići gore na... To je ko prelaz iz Dinamo Hajduk. Pa ne, mislim gore. Gore? Mislim gore, da. Jer ste u istom gradu, živite u istom gradu, onda to nije... Je, isto kod Dinamo Hajduk, ali ovo živite u Splitu, u Zagrebu, pa baš te briga, pogotovo u Zagrebu. Lakše pregrmiš, ali ovo kad si u istom gradu, nekad znaju... Pa te Šturmovac sretne. Pa da, sretnete, kultura je, nije to kultura, sada ćete pljunuti, ne znam šta, ali ako prolaziš, onda te vidi, smijeti se i komentar nekakav, ali lagani komentar, stvarno, nikad nije komentar bezobrazan, ne znam kaj, ali ti se malo nasmije i pogotovo ako si izgubio. Pa ako te vidi na cesti, onda ti se nasmije i kaj, bolje da si kod nas ostao, evo vidiš, sad si neki, ne znam, imali smo nekakve poštapalice, gospodski bedak ili neke, ne znam, tak nešto, Tako da, to je bilo i velim, danas znamo igrat turnir reprezentacija Hrvatske, mali nogomet veterani, onda igraju i Šturm veterani i GAK veterani i to nas uvijek pozovu. Gore u grad. Da, dobro, to unazad 3-4 godine sad više ne igram. Smo znali ići gore i onda kad dođem, onda normalno kad istrčim na teren, s jedne strane je oduševljenje, a s druge strane kad me pročitaju, najrađe bi se sakrilo pod tribinu da me ne vide. Ali to je tak, s tim živiš. Čekaj, u tvoje vrijeme onda izgrađen novi stadion i otvaranje stadiona Arnold Schwarzenegger. Ne znam se još uvijek zove. Ne, više se ne zove. Mislim da su promijenili. Da, promijenili su. Nešto nisu zadovoljni s Arnoldom bili. Pa ne znam, nešto on u politici bio, pa nešto ne znam sad detalje. I Schwarzenegger je bio na otvaranju stadiona. Je. Pa jeste vi bili na toj? Ja sam, Schwarzenegger i ja smo bili, da. Da. Ja sam vas vodio kroz neke podrume unutra, jer nije bilo ulaznica. Da. Tako? Da. Ali vidite koliko sam mogao sve napraviti. Za Vrapčane. Karte nisi mogao dobiti, nije bilo šanse nikad. Da, pun stadion. Koliko prima? Mislim da je 14.000. 14.000, da, lijep stadion. I predivno. Dani u Gracu GAK baš? Ma predivno, pričali smo. Blizu si doma, sređena država, sređeno sve, kultura, sve top. Da, pa ti možeš slobodno reći da si tam bil kod doma, ali mi smo skoro, ako ne svaku subotu, ali svaku drugu smo dolazili gore na utakmicu. Uvijek se nekaj događalo. Pa da, i tu sam se mene Austrija dosta promijenila. Dosta me naučila redu. Znači, danas neke stvari, evo tu mogu reći tu u klubu, sad koliko sam u klubu u Vrapču isto. Malo si poprimio, hoćeš reći onaj germanski mentalitet. Da, s obzirom da sam dosta gore živio, a i dosta sam uredan u tim stvarima, tako da
mislim, ne da mislim, nego sam siguran, evo pa i Zdenko Meštrović koji je gore živio isto ima te manire koji ja želim, naučili ste na nekakav red. I onda kad inzistirate na tom redu, nama ovdje... Nekom je čudno, da. I onda muž je ovakav, muž je onakav. Znam, ali ja tak i doma živim isto. Znači, ako stavimo čašu stalno na desnu stranu, onda je čaša stalno na desnoj strani. Ne može čaša biti na sredini ili iz lijeve strane. Mislim, sad nekakva, to je usporedba možda bez veze. Ali ako su papirići pobacani po podu, pa ja ću ih pokupiti da mi bude čisto u dvorištu. A sad, ne znam, nekoga baš briga za taj papirić. I onda, velim, naučio sam na taj red nekakav i onda opet kažem, evo, onda imate po kvartu, ne znam, ili neko kome to ne paše, veli, muž je ovakav, on bi htjel da bude sve čisto. Da bude kao u Njemačkoj. Gle, ja sam takav, a mislim da bi tak i trebali mi neke stvari prihvaćati, a sad... Jedno vreme trener je bil Augenthaler, je li tako? On je njemački reprezentativac bio. On je bio svjetski prvak, pa on je svjetski prvak bio sa Njemačkom, da, pa ne poznata faca. I vas Jugović, koliko se sjećam, nije baš nešto šmeko. Pa nije, ako sjećate se i te utakmice prve nije na šmeko, čak mene nije mi dao ni da igram tu utakmicu. Ja sam bio, mogu reći slobodno, najbolji igrač. Međutim, kad je on došao, igrao sam sve pripremne utakmice, sve ok, i on meni u tom tjednu kad je bilo otvorenje stadiona rekao je, čuj, daj si traži novi klub, ne računam na tebe. Rekao, imam još godinu dana ugovor, kuda ja idem sad jedan dana pred prvenstvo. Veli, dobro, da, znam, ali nisi ti ono kaj sam ja mislio da ćeš biti. Dobro, ok. Za 2 tjedna je promijenio mišljenje i mi smo izborili Europu i opet sam bio, među najboljima sam bio, gdje mi se on ispričavao i međutim istekao mi ugovor i ja nisam više ti onda, ne da nisam htio ostati, nego nisu mi zadovoljavali ti uvjeti koji su bili. On mi je htio mi je smanjiti plaću i ne znam šta, ja sam rekao, ja sam na svom nivou, uvijek korektan i ne pristajem na to i onda smo išli za Varteks. U to vrijeme gore s tobom u klubu je igrao i Savicer. On je otac od sadašnjeg ovog igrača. Da. Sad je u Bayernu. Da, iz Leipziga otišao. Iz Leipziga, on je bio u Salzburgu, čini mi se, pa iz Salzburga u Leipzig, i oni su brati, oni klubovi Leipzig, Red Bull. Da. I onda sad je u Bayernu. A to je klinac, ja se sjećam ko danas, mali, bez zubića, slinav, bez cipelica. Šmrkljiv, da, nevjerovatan klinac, mislim nevjerovatan, takvi su svi klinci i moj je takav vjerovatno bio. Ali i kroz godine ovaki susrećemo se na tim utakmicama humanitarnima, nekad me pozovu u Austriju i sin mu igra u Bayernu, mislim, nevjerovatna stvar. A interesantno da on nikad nije imao vozačku dozvolu, stari Sabice. Tako je mama, žena ga je vozila stalno i tako. Sjećam se jedanput si dofurao tu u Maksimiru na utakmicu, sad ne znam, Dinamo je kup protiv nekog igrao, došao je baš taj Sabicer i još jedno 2-3 igrača. Mislim da protiv Manchester Uniteda da je bila utakmica, pa su moji gosti bili tu. I sjećam se, izašli smo ispod južne tribine, gdje su igrači Dinama u ono vrijeme parkirali svoje aute. Da. Oni su začuđeni bili kakav je vozni park od igrača Dinama. A dobro, Dinamo za razliku od Šturma ili od GAK, oni tad nisu bili na nivou kojim je Dinamo. Dinamo je ipak, Dinamo je institucija i jako veliki klub. Oni su manji klub, znači Dinamo se, u Austriji se jedino može Red Bull Salzburg mjeriti sada ili prije Casino Salzburg i Rapid Beč. Donekle Austrija, ovi manji klubovi se ne mogu ni usporediti ni malo. Znači GAK je ili Šturm su bili tada na razini, ne znam, Osijeka, Rijeke, ne znam ko je, Istra, ko je tad bio u prvoj ligi, onak, na nivou tih kluba. Da, dobro, ali u to vrijeme GAK i Šturm su bili uvijek negdje pri vrhu. Da, igrali su u Europu i ovo, ali ne možete to mjeriti, velika je to razlika. Dobro, u Gracu, znači si ostao koliko? 3 godine. 3 godine i onda Augenthaler je došao i počeli kokodakat.
Pa dobro, ne, ima li čovjek svoje planove koji svaki trener, nekom pašeš, nekom ne pašeš, dovodiš svoje igrače koje možeš, tako je funkcionirale, oni nekakvi sponzori su došli isto oko njega, su se lijepili, on je bio veliko ime. Ja sam kod njega, kažem, srećom godinu dana i kod njega sam isto masu stvari naučio kod trener, tako da srećom da nisam otišao, kad mi je rekao odi, da nisam otišao jer bio bi uskraćen vidjeti kako radi jedan svjetski trener na kraju krajeva. I onda sam otišao u Varteks.